clear tu le ngai thatu te kar to pinrin ni chibai le vekule clear tu lamte tunruma chuan nizan African Cup of Nations in care result rainbow kan tran anga kar to pin kher tur fixer tele football thuleng te po clear ngai thla khona nei chole donang o football manga Africa ram thra te nel na lian le ngai hlutlo African Cup of Nations chu nei chunjam zel ania nizana in khel munom taka Senegal lamin nena changin anking pui Mali chu sikhat fain an neya semi final anin pet kai in khel munom taka hian Mali heng gol satrum ruk chau an neya Senegal lam heng gol satrum som pariat nei thongin in khel pumpui thera po game an thunun ne khop maya Mali team hian an ngam lo hle he in khelai minute somni pasarina Senegal tan enjoy chon ma an hruaina goal akhunga first half untop ma shet minute somni panga na Mali player besuma choret kat ma not chwa ani bok hemi nu hian goal dang ero alubel zui talava Senegal lam hian enjoy goal khung mang hian semi final anin pet kai zuita ane in kheldanga Morocco lampoin an che that an chun zom sela an king pui Cameroon chu sini fain an ne he in khela hian team pani ten in khel munom tak chop chuakin goal shotero atam lava in khel pumpui thira Cameroon chungnung zokin targeta sotero in khel zong hen trum khatma an nei lava Morocco lam hi abet zoka tangma se targeta sotrum ni an neya gola an chantir ve bok in khel munom taka hian minute somni parungna Real Madrid forward Brahim Deson an goal ma shroi khongin top scorer ani chun zoma minute som sari palina Ismail Sabiri chon an goal ni na akhung le goal dang lubel zui talovin Morocco lam hian Sydney Fire Cameroon ne semi final an luta ane inela te zanina nei chun zom anile dona quarter final in khel danga Egypt le Ivory Coast te in machon donin achak zok hen semi final Senegal an machonang hei ba kain Algeria le Nigeria te anin machon don boka achak zokin semi final Morocco chu an machon ve don bok ane inkhel result lam kal san taila inkhel tour fixer lama lut chho donang o tungkar topa hian football ma innala thesoram sang anei chunzom anile dona England lama hin Premier League khel niri don lovin FA Cup inel na nei ani don thonga voin tlai dar nga le minute somni panga Everton le Sunderland te chu in machon donin heng ba ka hian zandariat le achan veya Newcastle United le Bournemouth te anin machon don boka Manchester City chon Exeter City chulo mi khwal don bokin Tottenham Hotspur le Aston Villa te zandar som bhadle minute som panga anin machon don bok heng ba ka hian zanlai pel dar khat le chan veya Charlton City mola Chelsea team chu anleng lut don bok pathian ni zandar sari le chan veya division niamlam club Portsmouth mola Arsenal team chu anleng lut do na zandar soma Manchester United chon Brighton an mi khwal bokang hei mai ba ka hian pathian ni zanlai pel dar som patni le chan veya Spanish Super Cup final khel ani do na in khel bo ruak tang tak tura El Clasico kan mudo na Barcelona le Real Madrid ten champion zok ni anin chu do na King Abdullah Sports City Stadium Jeddah anin machon don ane probability tanga hanlak chuan team pani te changring hi anin tluk angreng khop maya tun nai anin machon han en nero chuan Barca lam hi anchung nung deuh zok emoti thei ania season liamta pheichon anchung nung hle season kalme kairo Real Madrid ankang kan ti thei anga table lama an hruaidana ero Barca anchung nung zok tuna cup final anin machon le don ta tunge chak zok kan rin hlom le ani pani hian final lu tur hian Barca hian semi final Athletic Club Bilbao chu olsam takin singa fain an neya Real Madrid hian Madrid derby Atletico Madrid goal goal khatin an ne ve bok El Clasico kan ti chon boruak atang thin shrim tuntrum El Clasico final hen tunge chak zok kan rin hlom le heng ba kan Spanish La Liga lama po inkhel clear tour omnual donin zanin daruk le chan veya Ovidio mola Real Betis su anleng lut do na heng ba ka hian
Valencia le Elche te zan lai pel dar khat le chan ve anin ma chon bokang Italian Serie A lama hian zanin dar sari le chan ve a Como chan bolok na an mi khwal don na dar som le chan ve Roma le Sassuolo te in ma chon don bokin Pathiani zandar sari le chan ve a Fiorentina mola teibola patni na AC Milan chu an leng lut do na Pathiani zan lai pel dar khat le minute som panga inkhel poi mo tak kan clear ho do na teibola ma hroi tu Inter Milan chuan teibola pathum na Napoli chu an lo mi khwalang Inter Milan hi season kalmeka an che tha khop maya tun din mona game nga chak zone chho to yin champion line Napoli hi an game nu nong bera draw result nei an ni thonga tung game a hian Inter Milan an chak chan champion line timi an kal san wang thei do na Napoli an chak ero chuan point khat chawin an inkar hi an sor zim thei ve bokang champion line le he inel na nu ma nei thra team in ma chon tur an ni do na tunge chak zo ka kan rin hlom le German Bundesliga lampo classic chol an man wang nu hian zanin train in late an nei chunzom vele do na match day som parukna zanin dariata Heidenheim le kon te chu in machon do nin Union Berlin le Mainz te anin machon don boka zandar som bhata Leverkusen le Stuttgart te in machon do nin Pathiani zandar soma mashwai tu champion line ni bok Bayern Munich chan Wolfsburg an lo mi khwal bokang Heng ba kain cup difference lama po round of 32 khel chunzom ani do na zanin dariata Orleans mola Monaco chu an leng lut do na heng ho ba ka hian zandar som le chan ve Nantes le Nice te in machon don bokin Pathiani zan lai pel dar khat le chan ve a Lille le Lyon te anin machon bokang Inke result lam chu ka san taila football thulenga lut chho donang o Manchester City lampoin ni zang kan mithar an seng lut le ta Anton Semenyo chu Bournemouth atanga an seng lu tak thu puangin kumsom ni paruk mi mana hian pau million somruk pahni an sen thu an puanga Edson na pau million pakhat point panga awam tur thu puangin kumsang ni somthum pakhat thleng dai contract an zia pui thu an soibok Anton Semenyo hi England rama Chelsea muna alopia nga kumsang ni January ni sari khan Chelsea hian apiang in Australian ane fidruk le inches khata sang ni hian Bristol City train bull atana Bristol tang kumsang ni somni pathum thleng in lanin kumsang ni somni pathum khan Bournemouth team hian an seng luta ma ason chak le Bournemouth tang khan tumza som in lan maning gol som thum pahni akhung mana midang gol khung tur siam sak tum som pathum anei man bok Premier League a game khel nong bera Tottenham Hotspur la ka minute som ko panga na gol thum gol nia an chakna gol akhunga a team athla thahle City hian hunrei lote chungin an sengno thu an puang chiang zuita ane Anton Semenyo hi England rama piang le Seilian ni ma se ramtana khel konga ero Ghana tan inlan athlang thonga Ghana tan tum som thum pahni inlan toin gol thum akhung to bok Pep Guardiola poin Semenyo an senglut thei chu alom thu asoya dingle vei mai ba ka center forward tang po chhor thei ani wangin anti ma chun a in siam thatwat arin thu asoya in siam rem tura hun po amamo tam angai arin lo thu asoi zui bok Dominic Szoboszlai po Arsenal nen aning khel zon nu khan thu thar aron neya khain khel han team thazok an ni thu asoi Szoboszlai chuan champion lai team kan ni ange yin kan zia chu kan lan tirin ke chuan ka hria ane point hum hlo chuak te lo ma ila tun nai kan chet fu vak to lo te ne na khai khin chuan result chetak ani lem lo ve point khat kan hlo chuaka liga champion tura rin kai le che tha mai laka point kan hlo chuak thei ane mason zelero kan mamowa khain khel han point hum hlo chuak thei turin kan thato ka team po kan in lungrol chho tran le toin ka hria hetiang kan kal chho zel chuan he team hian mabak po thatak kan nei chho le nge in karing ti hin Szoboszlai chuan asoi Madrid derby a Spanish Super Cup a Atletico Madrid le Real Madrid te aning khel tumathil thleng chuan soizui atitam khop maya khain khela khan Vinicius Junior chu Arda Guleran aron thla ka Simone nen boina an nei zui hatani kha hemi chungchanga hian Real Madrid team enkol mek to Alonso chu aron tong chuaka Alonso chuan
Simone thil ti ha atul lo hle ya an tumpui keima ni khamin za lo hle ani keichung ka player te hna ka hril thin chu kan tumpui te kan za tur ani ya chu chon thil tha a thlen jok ani team coach bering khatiang thil ati kha aza thlak hle tun nuwa chuan an tumpui te za zirve to se ka du hle ni ti hin Alonso chuan asoi kha thil thleng khani zan lama chiang takaron tarlan ania Vini Arda Guleran athlak khan Simone khan lalo tong khum zau maya Vini tundin huna hian he ti ma hin i thatok to lova chu nang point in ria Florentino Perez in ape chuak thuai don chetin alo tong khum peka Vini in sum theilo khan achang le ta boina achuak zui ta ni kha khami thil thlenga khan Simone po hi ain soi fia towa chutianga atong lo thu soima se audio lamai ro achiang khop maya Alonso point Vini hi aron chan zui vele ta ane Gabriel Agbon Lahore point thu thar aron nei vele ta Nemanja Vidic chungchang angai dan chu ron so yin Vidic chu defender thatak ani lo thu le defender tlang lon mai ani thu asai Agbon Lahore chuan hei hi thudik ani trum tam tak ani kapal tlang towa Ferdinand te John Terry mai ba ka Virgil van Dijk te level lang hi ani hian aphak lo ani kan hun lai khan han enta ila Vidic hi defender thatak chu ani nge ya Martin Skrtel tenen an level chu a in ngang khatin ke chuan ka ring ani level ro pui tak ani lem lova defender tha kan han tiang chi te hi level pathuma data ila alai hol vela Vidic chu aumang ti hian Gabriel Agbon Lahore Villa team tana loin lan to chuan asoi Ronaldinho po zel atan ve zok thu kan thretlang anga khami zel atan truma athil ton chungchang anzo na chu achang Ronaldinho chuan kangai dana chuanin zel katang ani chuan mi tu ka hriat lo ten min khoi hrep panga min vo hrep panga chu ba ka chun thil thalo tak po ti antum nge yang engtik lai point thil hream tak ka machon tura ka in ngai ani amai ro chu kangai dan hi ain thak loka zel katang khanin chol ka mang ni maya ke chuan ka in ngai ani zing kan thawa panga in football kan khela zel tang tam tak te le zel veng tu kan han ti ang chi te police tam tak te han kan in khel en tur khanin ahmuna anron kal thup thina football khel nuam ka ti ang chi hin fans po an tam thin le chuwang chuanin zel kha a hreum lova chol ka man na ni maya ka ngai tin Ronaldinho chuan asai Roberto Di Zerbi point thu thar aron neya trophy des champion French Super Cup avan toi zoka antran nuyen mediaten anzo na chu achanga United le Chelsea tenena soizom lo mai Roberto Di Zerbi chuan Paris Saint-Germain khanne tur kan niya avan nei zoka antrang ero apoi hle inkhel ma khan ka player te hna kan chaklo ni point trap lo turin ka hrila mase kan han chaklo chi kha chuan kan tor dang kha apoi ma keima zo kha ka in sum thei talo ani dressing room a kamitui atlana sa hle tin Zerbi chuan asohia kha in khela khan Covela Football Club Traber Paris Saint-Germain kan machona Europa pheichon tu na chon rorel tu anni mek ani mase Marcel team khan chak kan phu zo ka Paris Saint-Germain kha anwan nei hle kamitui kha dan thei ani talo ani tin Di Zerbi chuan asoi kha in khela khan minute som ko palina thleng hian Di Zerbi naw te hian ma an hruai ya minute som ko pangana Paris Saint-Germain hian an sipur ron su tin hun atop zui ngal penalty ma achak zok zon ani ya PSG lam awan nei zoka antang zui ta ani Arsenal lam point thulo mam hria tur nei ta hian Fabrizio Romano le David Ornstein ten antarlan danin Bukayo Saka chu contract har anzia pui don ta tu na tang rei lo te hi official an pon tur thu an ti chiang ta contract aziak lai thalak te po hi towa official takero chon pon ala lem lo ani Bukayo Saka hian Arsenal team tang khel zel turin komsang ni somthum pakhat June thla thleng dai contract aziak do na kumnga dai contract he team tan hen azia bel tinani so Arsenal team a English forward Bukayo Saka hen ahun amanzo arinom Real Madrid lampoint thu tharon nei vele ta hin United mai ba ka Premier League club dang te ta na thulo mamlo ni turin
Carlos Baleba chu sengnu andu thu an soi vele tatlat mai Baleba hi tun din huna ahlut na hi pau million somsari panga vel ni turangai ania Real Madrid hian andu thu anron soi vele ta Erling Haaland point nizang khan lo man adong le ta Norway rama player thabera thlan ni le ta yin atum ruknan he choi moina hi adong zone ta ani Erling Haaland chuan he choi moina kadong thei hi kalom ma kanram team ta na mi tongkai kan ni thei mai ba ka he rama player thabera thlan kan ni le hi kalom le kaphu emo phu lo emo midang point dong se kalom le do na ma se keima hne na min hlan le katan chan choi moina ro pui tak ani ti hin Erling Haaland chuan asoi Haaland hi apui rep khop maya Norway player thabera hen tumruk azonin thlan anita ani Gabriel Martinelli point ni jang khan Conor Bradley laka ngaidam adil ta khathil thlenga wang khan poi ati thu asoi Arsenal le Liverpool te aning khel tum khan Conor Bradley chu hliam wangin atlu top maya heti lai heng Gabriel Martinelli che dan hi amoi lo hle Martinelli hen bola vom perin thau turin anor sok maya Conor Bradley hen atidernia angai ni turangai anne amai ro chu Conor Bradley hi anhan boy puya alhiam hi alo serious leti an mutsuak le si ahmuna po Martinelli hi ain chir leti alang thei anne inkela zo nuwa football pandit tam takin Martinelli hi andem khop maya Gary Neville phaichon red card pek turani tin asoya roikin poin ache dang kha a professional lova thil thleng lo tura kandu atiani ti hin asoi ve bok hemin nu hian ni jang han Twitter kalt langin Gabriel Martinelli chon poi ati thu asoya kha thil thleng kha poi katil le time khoral na mai tura kanga ya chu wanga kha thil kha ti kani poi kati tak zet Conor Bradley po heng kathu soi himin pomsak karinga achung ko te mai ba ka Liverpool la ka po ngai dam kati le khatiang kha athleng non le to lawang ti hin asoi anin gai dam thei ngei turangai phot meng o footballer tong do Gary Neville point thu thar ron nei vele ta hin Liverpool team la ka geu kare sa che dan chu poi ati thu asoya thalo hle nia ashiat thu asoi zui bok Gary Neville chuan Arsenal trantu ni ta ila kha khapum thei anilo ane geukare san bol achang tam lo ma chu ba ka bol azong lo ve shim bok ain landang kha ani na taka han sei chuan chetak ani tin Gary Neville hian asoi deuh top mai kan hriat tlanang khanin Arsenal team hian Sporting Lisbon atang geukare si anseng nu ta beisei na po alaka an nei sang hle amai ro chu gola khung theilo pialama ache thatok lo ma Liverpool lakan ball in khel chung zoi tumriat vel chau atok nge goal shot phai chu anei mi alo ane ache thatok lo wang soi sel tu antama Gary Neville point chelai le ter tin asoi tinani ber mai chu roikin point thu tharon nei vele ta hin United team chon an coach thar turatan edi ho chu thania ashe thu asoi vele khau mai roikin chuan tundin mona United team pa ngai taka en kol tur hi antam lo khop maya kei ka ngai dan han soita ila tundin mona chon Thomas Tuchel hi a thaber tura kanga ya ani hian United team ero ain kol du karing chia lo anne tundin mona chuan edi ho hi a thaber tura kanga ya amorim thlaka United team kai hroi tha thei tur chuanin edi ho hi a thaberang tin roikin chuan asoi Chelsea team coach thar Rosenier chungchang Mikel point thu thar aron neya Obi Mikel chonrin na angat tam lutuk lo a ang hle John Obi Mikel chuan han en tawang ila tundin hmana Chelsea team na ang coach thuratana anseng lu hi coaching career anga po nu man nei tam ani lem nawa tam tak phai chon ani hi kan lo la hremi alo ani managing alu chel nu top club ala en kol lawa chu ala karin na nga ahar sat na chan chu ane alo tha thut theya ma se tundin monairo Rosenier la kai chon ris asang le ti hian John Obi Mikel chuan asoi Arsenal lampoin thu thar anron nei vele ta ni zan lama khan Borussia Dortmund atang kum som pasari leka upa ritar chu senglo antum tho puan ani ya defensive midfielder role play trin AC Milan poina senglo antum mek mana hian pau million somni vel po the chu anin hom ni hin ansoi ritar hi tun din hona
dorman no pang team tan a in lan me ka senior team tan po a in lan chho zel thei tura be sei ani hemi wang hen club lian tam takin an hel chho me ka Arsenal team hi an khan chho tan angreng khop mai Chelsea lampoin ni zang khan thuthar dang ron nei vele ta hian Gambian defender Abubakar Sediq kinte chu senglu antum thu puan ania Afcon lai ani boka player ming mak tak tak hi an tam chho angreng khop mai tundin mona Gambian defender Abubakar Sadiq kinte hi Norwegian club Tromsø tan ain lan me ka ache chelem lo hle hemia hianin Chelsea team chon an mutai chho hle ni hin alanga senglu antum thu an puang tarup mai tundin mona kinte hi Benfica mai ba ka Porto point senglu tumin an hel ve mek bok Manchester United le Liverpool lampoin ni zang khan thuthar ron nei vele ta hian PSG train Bradley Barcola chu senglu andu ve ve thu an soi vele tatlat maya Chelsea point senglu tuma an lo hel to Arsenal team nen po thuk taka sei zom ni man Bradley Barcola hi United point senglu andu ve ta tinani so Barcola hin du tu anei sho khop maya tuna tlap kan soi mai ba ka khan Manchester City le Bayern Munich te point senglu antum ve mek bok ani Messi chuak 30 aminglem an phu sak Konstantinos Geretsas point du tu nei chau zelin Premier League akal arinom chau tran ta khop maya Talksport in atharlan daning kumsom pariat mi hi Chelsea emo Arsenal apan arinom ni in antar lang athiam em wanga Messi ne na an khai khin chau tran to Geretsas si tundin huna Premier League pan adu thu alo soi to ni te point an soya akhel mek na Belgian club jeng chuasan hian English Premier League ka kan mu thuai arinom hetiang kara hian Chelsea lampoin thuthar an ron nei vele ta nisa lama khan Real Madrid ta train Jude Bellingham chu senglu antum thu an puang vele tatlat maya antima Cole Palmer chu ahlim to lo nin an soi mek amun ruak lo khatu toratan Real Madrid ta hlim to lawanga an soi tho Bellingham lam hi an hoi don ta a ang tundin mona Cole Palmer hi Manchester City lam chan senglet antum me ka achua thuai arinom nin an soi to chumi thak tu turatan chan Bellingham hi an mel tai ta tinani chu Liverpool lampoin ni zang khan thuthar ron nei vele ta hian Chelsea le United te poina senglu tuma an helmek Said El Mala chu senglu antum thu puan ania kon team tana inlan mek mala senglu tur hianin sum the chuanwal anin huam ni in an soi mala hi tun hnaya khan United nen thuk takin soizom an ni mana ma se chung kwate aron nuwa kon tan inlan zui zel torin thutluk na asiam thong United hian an hoi san to ni hin alanga Liverpool le Chelsea te hian an thei top an chhuwa vele chindon a ang hle Brazil team enkol mek tu Carlo Ancelotti point ni zang khan thuthar ron nei vele ta hian United team nen seizom an ni vele tatlat maya season kalmek ato phuna United team in coach thar anzon huna Ancelotti hi aming arilian don ni hin an soi hemi chungchang hi English media te chon antar lang chuai towa Brazil team poina contract har zepui antum mek Real Madrid team lo tling takalo kai hroi to tu Ancelotti hi United team hian an otta tinani so an senglu thei kan ring hlomem le English media ten antarlan danin English Premier League lama Xavi pokal atum ni hin an soi vele tatlat maya khoi tlap nge pan atum ti soi omlem lo ma se tundin mona Xavi hian coaching lu chille atum dona chumi tan chon chawna thar machon atum thu soin Premier League lama kal atum ta ani Xavi kan hriatang khan Barca achu san nuwa club en kol nei lovin au meka Premier League ka aron kal thut arin oma tundin mona Liverpool mai ba ka United nen te po seizom anni mek bok Tottenham Hotspur lampoin ni sang khan thuthar ron nei vele ta hin Brentford ta train Kevin Shea chu senglu antum thu puan ania kumsom ni palimi senglu tur hian amana po sum the chuanwal anin huam thu an soi tundin mona Kevin Shea thi Euro makta doi somrukvel ni turangai anne Tottenham Hotspur hian soza po an senglu thuai don ti achiang to bok Pep Guardiola po hin coaching alu chin nuwa sum chu alo manghlem ta hem khop maya ni za lama khan coaching a career a hianin sum aman to zat hi Euro 2 billion lai ani thu an ron tar lang ta football manager history nei tha kan han ti zinga
ani hian sum amang hnem taber ani kan hriat lan ang khanin transfer kongka in hong meka City team hian Anton Semenyo chu Bournemouth atangin Euro mak ta doi samsari pahnih sengin an sengnu ta paunang chon samruk pakhat million vel ani thong he tiang ani ta ka chi a hian Euro billion ni chu Pep Guardiola hian player lak lu nan sum amang ta hem mai hei mai ba ka hian hei mai ba kan Euro 1.1 billion vel hi City azom nuwa player lak lu nan amang ta ha asum man hnem hi Arsenal le United tenen po ain tluk thuak ni hin an soi pui hem tak ani Liverpool team chungchang Ian right point thu thar aron neya nizan lama khan Liverpool team chon Luis Diaz an chuatir chupoi ati thu soinon le ta hin Luis Diaz kha la se chuan Arsenal team la ka han an chak nge arin thu asoi Ian right chon han clear le ta ula kha in khela khan Liverpool hang gol khung thei annom mi lova chu an tuara Arsenal team in an van nei pui thong ani kha in khelang gol khung thei Liverpool khan nei ngat se chuan thil adang lam nge yang ani na tak han soita ila Liverpool thilti sualian tak chu Luis Diaz an chuatir kha ni ti hin asoi kan pom song ani hlomem le Manchester United forward Marcus Rashford tunalo na Barca tan khel mek point thu thar aron nei vele ta nizan lama khan Fabrizio Romano atar lan danin Barca chon ani hi angeta senglu nge antum thu an puang ta chuti rualin aman atana United tina an chiar zat Euro makta doi somthum ero an the chuak theingem tiro ani ngai to phot tur thu an soi chiang ta an sum nei dante en photin Marcus Rashford hi senglu antum don ani Barca hian soi zui zelin tundin mona Marcus Rashford chu antima ahlim thu le chuatir tumna an nei lo thu an soya Rashford hi Barca hian angeta an senglu thuai arinom ole khati chin hatun rumatan chon nile tamai se clear tu te channel min ngai lut sak thina in chunga lom thu ka soi tak meu ani like share le subscribe ta min han ti puile ta zel ula chuba ka chung ka soi photo ang khanin hype khamin han ti sakle ta ula hype thiam lo tan comment section a han thai phei tur auma kha han thai phei ze ula hype ti alo anga point tia khan in met leang chu hype han ti na kha ania kan hype khan midangina ka channel anlo mu ve zel theina tur ani dona min pui ve theina tinani chu ole khati chin hatun tumatan ni mai se thungai nom takte nen kanin mu chhole zel don nia